باش خوندکار من هیجا دهیوی من باش بن وانه مشخواه بردوامن ایرو امی پیمانا قصر شیرین ببن ابوانه وانا می داوی ده پرتوکا رفع یازدان دیم می انا بین سر پیمانا قصر شیرین به پیمان کجا سالی دبو پیمان بویرین ونا بریگ پیمان به انذکرن چو بویر هبون و مداوی جبین خالين بپیمانی چنه امجور بین زمان پیمانا قصر شیرین سال 1630 ونهانده 1630 ونهان اف پیمان هات امذکرن جخوا تشاري چار دیرانه ده سال 1514 دن پشتی بی شری اف وقت به اف ناکوکی چه دبن نابرا عثمانیه و عباسیان دن اف بفچونین نابرا عباسیه و صفویان دن تقریبا امکارن بیجن 300 سالی بردوام کرنه 300 سالی اف شرایا و بفچونانا اف ناکوکیانا نابرا عباسیه و صفویان درکتن حتی دگین انجامه که پیمانه که شخور وقت بإنزاده كن نابرا حرد آليان ده صفوي و عثماني صفويان دخست هرمين كرديين ده رجلات چياي زاغروس بدس بخن و عثمانيان جي دخستن وقت بجبلي هرمين كردا ايد بن دستيوان ده هن هرمين جي تيخن بن دستي خادم جبر بينا وقت اف ناکوکیتم نابرا وان دبون وقادا با ناکوکین با وان يحرروا دولتها شقا أرضا كردستاني بقو حرب دولة دور 300 سالي شرو ببچونا برا وادمانه حتى دقين انجامي قصر الشيرين دل هفدورو دنين وبيمانا قصر الشيرين امزادكن ومقو حر هرم كي حر دولتك كي دخست هرم كرداتي خفن دستي خادن وبي آواي اف بويري هاني تي بردوام كرين اف شرو ببچونين نابرا عثمانية وصفويان دي وقت بي بردوام كرين شاه تاهن اس الصفوي دما قدمره صالح 1567 ده قابا افشا هايا دمره شخوا دولتا صفوي وقت بي لاواز دبن دبرد عثماني چدكن درن هرمين ايراني داقر دكن وقت بيت عيني ده وقتي دجي ايرين اوزبكي ايريشي رجلات ايراني دكن ابحثوا ضغط لسر ايران دهات عثمانيان هرمي داقر كرن و ايرين اوزبكي جي ايريشي رجلاتا ايراني كرن بصالح 1590 ده شاه عباس پیمانه ب عثمانيا ر داتينه الپیمانه هانه اگ شاه عباس ب عثمانيا رداني وقت ب الپیمان وقت بموجب و پیمانه هرمن تبريزه شروان وجورجيا لورستان وشهرزور دولتا كمان بن دستي دولتا عثماني صفوي با هرما ضد عثمانيان بشتي هالبيمانة كنا برا خداتين جبونا قش شري وانا بسكنه تبريزي شيروان وشهرزور جورجيا لورستان وبا هرما ضد دولتا عثماني شخوا شاه عباس وقت ما قلت بشتي مشاكل اوزبكيان ايريشي ايران كربو بشتي بابز غريكان چاره سر دكه ايجا خو اماده دكه جبو تكوي شري تولهلداني دولتا عثماني شري تولهلداني اي شاه عباس صالح 1622 دست بيكر افشار ايام وقت بي دست بيكر هرمين عثمانيان خبن دستي خاده او هرم شخوا باي كردانه وانا رزقار دكه وقت تبريزي ايريفان و قرباخ بصالح 1604 ده بشتي وي
سال 1606 ده همه هرم ایران دخبن دست اگد بن دست عثمانیت مابون دولت صفوی وان هرما دست عثمانیان جی دردخن مناتو سال 1600 ده تبریز ایریوان و کرباخ بدو ایده همه هرم ایرانیان اگد بن دست عثمانیان ده هبون بن دست واد دردخینن صفوی و رزگار دکن و مناطق خواه شاه عباس لبرنا سکنه چه دکن داره شر خواه برفره دکن هنيك هريمة ديجي تخبن وقت بدستلات دارية خودن جغيني هريمة بقراندن دقيه جواني صالح 1600 بشتي واني جي دقيه بغدادي او جي صالح 1626 بشتي دقيه بغدادي شاه عباس كيف بغدادي دي تخبن دستلات دارية صفويان دي فتراك يدمينه حتى مرادي چارم بغدادي دستي ينادر دخينه او ديروك جبتگره 1638 ماتو شاه عباس وقت بي تول هلداني خوش عثمانيان كرن هن هريمي خو بين دستي وادر خصن هنك نوجي خصن بين سلوريا خده حتى جيا بغداد بغداد فترة كما ودور مراد چارم اي عثماني بغداد دستي صفوية در دخينه سال 1638 ده اشهروا بچونين د نابرا عثمانية و صفويان ده جخوا مكمو very good بردوام بون 300 سالي شري هبدو كرن ووقت بقادة السركة اش حردو دولتان ده اخا كردستاني بون حتى دقين انجامكي دقين پیمانه که نابرا خود انزدکن پیمانه قصر شیرینه او پیمانجی سال 1630 ونهانده لقصر شیرین لكركوكية قصر ككبنار أنا ديروكية لوي قصر حردو آلي ردنين عثماني وصفوي ردنين وبيمانة قصر شيرين انزادكن أما بين أنا عقد بي خال سركة أو خالي وي بيمانة تشبون خالين جرينج بيمانة قصر شيرين أبن 6 خال نبساندن وانذكرني دولة صفوي و عباسي جبو شرو بچوني ونابرا واند بسكنن خالا يكين وداوي الشر دنابرا هردو آليان دبي يعني الشر دنابرا صفويا وعباسيان ده بموجبه في بيماني وبي سكناندن خالا دواج في بيماني تشيه وهرمين هسكا يا باجاري هسكا وروانج دولة صفويان را بمينة بحردو باجار جي دولة صفويان را بمينة اف خالة ددواب خالة سسيا وبغداد وبصرة شخوا تكبن دستي عثمانيان ده بغداد وبصرة جي ويج عثمانيان را بمينن هن كل هيك ابن هبون اف كلهانا زنجير كتور ماكو مخازة برد اف كلهانا وبين رخاندن اف جيكي خالة چارا جبه پیمانية خالة پنجام وحردو آلي دست وردان كارو بارين هندرين ين هبنكن يعني نا عثماني ونا صفوي كارو باري واي هندرين دست وردان يعني تدخليات كارو باري اف دولت ايه بيناتناكو وكي دجي يعني عثماني تدخلية دكن ونا صفوي خالا داويج بيها بيمانة چيه والسينور حرب دولتان بين داين وشو سينوري هاد داين جي حطانها او سينوري وانا ايه هاد خيز كرين بيمانة قصر شيرين ده حطانها او سينور جي هنا انا مبين باندورا بيمانة قصر شيرين السر كردا تشوفوا شو دولتها صفوي ما قلت عثماني سينور نابرا خد خيز كرين دفرده كردستاني بود پرچه جالية فيزيكي ده وجالية اردنگارية ده بود پرچه نهولو تنه وجالية چانده وجي بود پرچه ببه پیمانه وقت به مزجين كردان جي بوندي آلي چان داوانا بود ده پرچه ابتعده قلقي لكردستاني هات
اف سینوری هات دیار کرین هات تخیز کرین نبره حرد دولتان ده پیمان قصر شیرین ده حتی نهاجی بردوام انفردگین تالیا وانه خواه مبین آنا پرسه خواه چاره سر بکن اف دولت عثمانی و صفوی سینوری وانه ات پیمانه ده کردستان هات پرچه کرین پرسه نرخاندنی و پلا صد و 45 بکن از پرس بخوینم برس بید پرس یکی چما پشتی شر چالدیرانی دولت صفوی عثمانی دناوا شر ده بون جبر بخواستن هرم کرداتی خمن دستی خو دست هلات وقت بی سروری آخوا زیده بک پرسا دودوا چما شاه عباس پیمانا سال 1505 نوتی ببورینن ده بوسمانیان را مهر دکن جبرگو ایلین برسباوی او ایلین ازبکی ایریشی رجلات ایران کرن جبر ویسا دمه اف وقت بی پیمان امزکر سه خالن پیمانا قصر شیرین بنویسه 7 خالن 6 خالن ببورین یک جه و داویر شر نابرا هر دو دولتان دبی دو و هسکا و روانه دولت صفویان را بمینه سه و بغداد و بصره جو عثمانیان را بمینه 4 و کلهین وکا زنجیر کتور ماکو و مخاز برد و بین رخاندن 5 و هر دو آلی دستوردانا کار و بارین هندرین ين هفدو نكن وشش وسينورين هردو دولتان بين يعني خيسكرن أبجيكي خالين بيمانا قصر شيرين بون 4 باندورا بيمانا قصر شيرين سر كردان چوبو برسباوي اف پرچبون نه تنه فیزیکی و اردنگاری بو ده همان دمیده چاندی و رامانی بوجی جبر کو پرچه هری باندور و چاندا کردی جی هات قد کرن دبر ده مجیه جواکا کردی تی پرچه کرن مپرسی خوی چاره سر کرن بوی وانه پیمان قصر شیرین ام دیگین داویا وانه خواه وعيني وقتي تجي ام دقين داويا فرتوكا خي رفا يازدا بمينن خشيده